Veliki violinijski virtuoz Aleksandar Šišić prebrodio je zdravstvene probleme, napisao knjigu i planira da ponovo nastupa. Penzionerski dani mogu nekada da budu jako zanimljivi. One koji su godinama slušali gospodina Šišića kako svira, mi ćemo da nagradimo njegovim knjigama. Evo, to je knjiga prvih 5 gledalaca koji se budu javili na broj telefona 3232 897. Evo, naši gosti, svi hoće knjigu, ali to je potpuno regularno da ja vama sada dam knjigu kada se niste javili. Da, niste se javili na broj telefona. Da idete ispred, pozovete i sve će biti u redu. Dakle, 3232 897, virtuoz na violini, prvih 5 gledalaca, budite brzi jer, boga mi, kako stvari stoje ovdje, knjiga uskoro neće biti. Evo priče. Nakon 70 godina života, 60 godina umetničkog rada i 50 godina braka, Aleksandar Šišić uživa u porodičnoj atmosferi, a uspehe svoje karijere sumirao je u knjizi sa željom da se mladi violinisti služe njegovim kompozicijama, koje su sve u ovom izdanju zabeležene. Vasilij Pavlović Sarajevo, o njemu knjiga izašla, njegov rad, ali nije živ. A ja sam ipak uspio da bude živ, ali izađe ova knjiga. Najteže je kolo svirati. Ko misli da je lako? Sviraju mnogi kola, ali kao Holanđani, ali da se donese drive, aroma, da se donese ono što treba srcem i dušom, najteže je svirati. I ja ću biti presrećen ako bude mogao da me skine, da me imitira ovako koji sam ja svirao, da može 100 godina da živi posle mene. Postao veliki violinski virtuoz isključivo zahvaljujući talentu i ljubavi prema instrumentu. Kada je od oca dobio prvu violinu, koja je, kaže, bila veća od njega, počeo je da zarađuje novac za porodicu. Svirao sam i Nemcu jednom. Ovo kad je vidio i čuo kako sviramo me u krilo, počeo da me miluje i plače. A on ima nešto na rebenima i meni se to svidalo, ja dirao i gledao, rekao, što je lepo. I dobijem fišek karamela i 2-dinarku staru za vreme rada. 23 godine maestro je proveo u Radio Beogradu. Svirao je sa svim našim pevačima i nastupao na svim kontinentima. I danas se prepričava njegov nastup u Kostariki, kada je jedan čovek iz publike izašao na scenu kako bi pronašao na koji način je Šišićeva violina uključena u struju. Aca mu je tada pokazivao ruke i razuveravao ga. Pa gde je gospodin završio akademiju? U Obrenovcu. Pokiher u Obrenovcu. Kao pravi brižni partner, supruga Mica se nerado odvajala od Ace. Ja sam tek posle možda 30 godina braka s njim odlazi. Znači, do 30 godina nisam, dok deca nisu stasala i odrasla i sve. Posle toga sam tek krenula. Tako da malo pratim gde ide. S time što sam eto bila 2 puta. 3 put za Floridu. Obišla sam Čikago, New York, Dansku, Nemačku, uglavnom Evropu. Pre par godina publika je Šišića slušala čak i na Exitu. On tvrdi da najviše voli da svira džez i mađarsku muziku, dok je narodna ono od čega se